waffe nga abanyankole bwe balaba omuganda nga bagamba omubbi wuyo omushuma twani tumweta omushuma ng'omushuma ngugu newankubadde nga nze ebbanga lye namala saalabako muganda nga yeetumikiriza n'amenya ekikajjo nga takisabye naye ffe twabayitanga bashuma but in the long run lw'oyagaliza muka kitawo olutta nnyoko ekigambo mushuma kihindukire kyaluga abaganda kiishe abanyankole abasoga batuyita babbi abaganda batuyita babbi abalugwala batuyita babbi ekitegeeza kituufu abanyankole tuli abashuma lwaki amawanga gali gonna gatulaba nga ababbi ekituufu abanyankole tuli abashuma newankubadde ng'omunyankole omutuufu si ye mubbi waliwo akabinja akatini akagurupu k'abantu bacce abatalina banyankole abanyagire sente za Uganda bakateekereza amahanga goona ng'abanyankole nimwe abashuma akakagurupu n'akaleeta amazina gaabo ne sente zibayibire aba bantu nimbamanya bali omu bicweka byanyu muli banywani baabo muli banywani b'abakazi baabo muli banywani b'abaana baabo mubasheyalingire ebividiyo mubagambe ngu twabamanya muli abashuma n'atandika n'obushuma obwakwasira omwanya n'akuleetera obushuma bw'emirundi 7 obuleetira ihanga lya Uganda kutubira omu mabanja kandi bwona buli ha mulembe gwa Museveni n'atandika n'obushuma namba emu oba obushuma namba emu n'obwa Global Fund obubikebemberwa abirali omunanka minisita wa Health Major General Jim Muhwezi owayegisire n'omurongo Twine Junior Mike Mukura Alex Kamugisha aba bakakurupanya bakanyaga sente zikwingana 1.4 trillion akakikuru obukikuru bazinyagaze sente baziho mu Global Fund yabene supporting ebitongole nga HIV/AIDS omwabe mulimo okujema abana ba malaria tuberculosis ezo sente zikazigenderere kola ebintu nkebyo niba kujja mu Mike Mukura Alex Kamugisha aba bakabasa kwiba billion 6 baziha billion 14 ezabe zigenderere kujema abana immunization and vaccination bazitwara bakulita nakyo tinkuza kubigenda ombwire nyino bwire buke naza bushuma namba 2 obunu babweto bwa junk chopper obo bushuma bukabaho mu mwaka gwa 1997 omwezo gwa 2 bukebemberwa omnyamahe jeno Salimu Sale oguniwe yakutwire deal eyo kugula ennyonyi ezikumanyibangeza M124 attack helicopter ezabeni zibaliba mu billion 4 n'obutekwacheka butano Government ya Uganda kashashuraho billion 2 ngo babase baziretere ennyonyi ibire zo kubanza ezo sente baziteko mu banka ya bene manyirwanga ACS eri kushangibwa mu British Virginia chikaheza chazurwa ntejo government ejo account ekeriye ya offshore account yo mukuru Salimu Sale era enyonyezo kuzijire ziti bazireta ennyonyi ibire zabandize kwija owabe ryo mudumizi w'amahe ari kumanyirwanga Joshua Masaba niwe yasayiningire enyonyezo yajyangu kurugana rero enyonyi takalebaga enyonyezo kubuka nkeze newankubadde amahega kaheza gacetegeza nteje enyonyi zikazi takubasa kubuka zikazi scrap billion za 2 na zagenda zityo tizirabuzibwe naruga haho nagenda nazabushuma obwakwata ekifo ekyo omwanyo gwa kashatu obunu baweto bwa pension scammer pension obo bushuma bukaburo mu mwaka gwe byensimbi ogwe 2010 2011 mpaka ha 2012 obo bushuma bukebemberwa abantu bashatu omwabe mulimu Jimeru Mara owabe former Minister of Public Service Permanent Secretary Christopher Obey Principal Accountant Stephen Akunsa Director Research and Development aba nibo baebembiro bushuma obo babasa kuchurupanya billion 98 eza government bakurabo mu kufojinga ebihandiko okuteka abantu abakora government batariho okugura ebintu ebitaliyo banyaga billion 98 abantu abo bakaheza babakwata babateka ruzira bajangu no baratisibe konka tukuza kushashuraho na 10
ne bagaana okusasula ensimbi z'omuyi w'omusolo zibanyaze. Twaza aha Bushuma namba 5. Yes, nambina. Obushuma nambina obu ni mu bwijukano bwa Kyogamu bukabaho mu 2007. Obo Bushuma bukanyaga bukebemberwa Vice President Gilbert Bukanya owakwataganye na Minister we Cabinet Minister Sam Kutesa, Amama Mbabazi, Hope Mwesigi, John Byabagambi, John Nansasira, Jakana Omachi. Aba nibo ba planningira olukungana lwa Kyogamu bakabanza bakora diru eyokusalaho biru eya billions 2.5. Baheza balebeta kubasanga bana bafurumya biru ya billioni 5. Abati barakozire mbalirira sente kubazasinye ne wankubadde nga akakiko kakizura nti abantu bano sente balyandye bagenda okora okunonyereza bakwata Gilbert Bukanya bamutwaraho ruzira basamoninga Nansasira, John Nansasira owabyali chief whip basamoninga minister Sam Kutesa. Aba mwana waitu bagambya ngu noholi kutwetogwe President Museveni yatatwesire noholi kutwetondisha tibaragire aho narugo naza Bushuma obwire nibumbinga naza Bushuma namba 5 obu nibaweto ba OPM scandals obo Bushuma bukamanyibwa mu mwaka gwa 2011 obo Bushuma obu bukabuzurwa ngu bakaba burankanye billions 38 n'obutundu bushatu ezabe zitakumanye kizakozire. Obushuma obu accountability kaneraga ngu billion 1 n'obutundu 8 ngu zikakozesebwa just kukanika motoka zaba Minister Mushanje mwabe mulimu ne ya Amama Mbabazi. Minister Mushanje motoka bazikanisa billion 1 n'obutundu 8 aho narugo naza Bushuma obwa namba 6. Obo Bushuma bwa namba 6 nibabwetova bale dam. Obo Bushuma bukabaho mu mwaka gwa 2003. Ero Bushuma bukagendera mu billions 3 n'obutundu 5. Ezo sente zikahebwayo zahebwa Major General Jim Muhwezi okuyamba abantu bankole kubakolera za damu okukuya kwasira ka sente yasirikanako tarayombe kireyo nangwa nakadama ko kunyweseza mu ekicere kandi tiyabuzibwa teyetaga kumubuza bibuzo akasente yakalya nasirika. Twaza Bushuma namba 7 obukushemba obo Bushuma nobwa NSSF ni munjishuka obo Bushuma bukebembe wabali Prime Minister Amama Mbabazi owakwatagine no mushubuzo wa mani Amos Nzei aba bakakoragana no wabali director supervisor wa NSSF orukumanywa nka Dr. Ezra Suruma kandogwe niwe yabe na yebembera banka yabene mayuga nga National Bank of Commerce omwarabire sentezi aba bakakutura diru eyokuguza NSSF itaka lya Temangaro. Itaka lyabe nilibalirwa muhika 211 n'obutundu 44. Itaka bakalitunda billions 11 n'obutundu 2. Ekikumanyisa ngu hikemwe bakagitunda NSSF bakagijiguza millions 24. Kandi itaka lyabulishe lya Temangaro likani ligule mitwaro 8 by ika. Abashija NSSF bajiguza ikemwe milioni 2 bajiguza ikazi bina 11 n'obutundu 5. Eze nsimbi mpitirivu zeka nsime 61 sheyalinga abanyankole bakachora ufumu ngwenyanga kugambirwa teyanga kujunda urabaganda ne bagamba nti embulirire tefa yonna amazina ninye kansime 61